2 hari. Petang bulan gelem ini, besak tongkol kon berugah, perasaan ngendin naraonya dibae mah ku pikiran ikrik ikuti adinan angen di bau jauh tahan din bau hilang kumpi sutan di konito pun wata jauh kute terudike mengangat marasitanku angen mutangan nang beraya kutimo sirasen angen mutangan nang beraya bau jauh gama perasaan tahan din bau hilang bukti sutan di konito pun wata jauh kutih angen mutangan nang beraya kutemo sirasen angen mutangan nang beraya asik What?
Baik, terima